bazanywe n'ukugushemeza bahezagire Mukama bose bame bagukunda tuje mu ngoro y'Imana ngo dusenga umwami wacu tuje mu ngoro y'Imana nutakire Mukama niwe uzocura urubanza iby'isi byose ntibyahera uzohera abakoze neza uzohana abagome turi imbere y'Umukama muri iki gitondo ciza turi imbere y'Umukama muri uyu mwanya mwiza wo kwakira isezerano rishasha saa sita z'ijoro zageze twinjiye mu mwanya udasanzwe wo kwakirana akanyamuneza iri sezerano ryo kuri uyu munsi w'136 tuzanye imitima yacu mu ngoro y'Umukama kandi naco tuzoburira mu maso hiwe heranda ibyo uje wikoreye ntabyo nzi nanje ibyo nje nikoreye ntabyo uzi ariko twese ko duhuje umutima reka tureke Umukama atuvotorere isezerano rishasha ry'uyu munsi ubundi Bibiliya iragaragaza ko mu gihe c'ishavu riniga imitima yacu Bibiliya iragaragaza ko mu gihe c'imivumo mu gihe c'imikoshi mu gihe c'imibabaro mu gihe c'amaganya mu gihe c'agahinda Imana ibiriko irakorera ugutabarwa kwacu Imana iyo yubashe ibiriko irashira mu ngiro itegeko ryayo rishingiye ku butabazi iryo ni isezerano ry'intava dufise na Salomo yaravuze ngo igihe cyose bazotekwa igihe cyose bazohura n'inzara cyangwa intambara ngo bakerekeza umutima aho byagiye mu ngoro yawe aho byagiye mu ijuru ryawe ngo uzobarabe ryiza ubatabare ubabohore ubanezereze ubakureko ibyonyi byumvikana ko isezerano rishasha rivuga ko mu gihe cyose ubayemo ntukihebe Imana ifise ubutungane bushobora kugutunganiriza ukava mu makuba urimo mu buhanuzi bwa Isaya mu kigabane cya 61 buhuye n'ijambo ry'Imana ryanditswe mu nkuru z'isa Yesu Kristo yanditswe na Matayo ndetse na Luka byanditse aranditse ngo umutima w'Umukama Imana ari kuri jewe ngo kuko Umukama yansize amavuta kugira ngo menyeshe inkuru nziza abora nuri umutindi kuvyukiye mu kuri kw'ijambo ry'Umukama ntabwo uri umworo guheta abandi wahisemo igisumba ibindi ni ikimenyetso cy'uko ubutabazi bw'Imana buri kuri wowe gusumba ku bandi kubw'iyo mpamvu ntukigereranye mu buzima bwose ubayemo icyabugushitsemo ntabwo aricyo nitayeho ahubwo ikiguha umwuka w'abazima nicyo mpagazeko
uwasigiwe ukunezerwa k'umutima wawe, hari uwasigiwe ugutabarwa k'ubuzima bwawe. Hari uwasigiwe uguhindurirwa izina kwawe. Biravuga ngo yandungishije kuremesha umutima wavunitse, kumenyesha ko abari bagizwe imbohe barekuwe, ko abapfunzwe bugururiwe, ko ababoshye babohotse. Ngo anungikana kumenyesha umwaka w'ubuntu bw'Umukama n'umunsi wo kwihora kw'Imana yacu, hamwe no guhoza abagandaye bose. Uwo ni umurimo w'Imana, uwo ni umurimo wa rudasumbwa. Umukama Yesu yarakwiye kuduha ubwenge bwo gutahura no gusobanukirwa. Gani dusubiye kwiheba kandi Imana ikiri Imana y'ijuru n'isi. Amakuba y'ubwoko bwose tuyakugwako n'amaraso meza ya Yesu Kristo. Intambara z'ubwoko bwose tubikugwako no gutunganira itegeko rya rudasumbwa. Imivumo, imikoshi n'ibigeragezo tubikugwako n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Imana idusaba kudakenyerera ku bugome, ariko wowe ufise umutima uvunitse, wowe ufise umutima ubabaye, wowe uri mu buzima busuzuguritse, iki ni igitondo cyawe. Ubundi umutima wavunitse ni umutima utagiramo ibyiringiro. Ubundi umutima wavunitse ni umutima utagiramo indemesho. Umutima wavunitse ni umutima utagiramo ibyishimo. Ariko Pawulo abwira abakristo b'Abagalatiya, yarabwiye ngo ababura umutima w'Imana nibo bana b'Imana. Ukwiye kuba umunyakuri mu buzima bwose ubayemo. Kwitondera ukuri kw'ijambo ry'Imana ni ubuzima, kandi ubuzima bwiza mu buzima bwawe. Imana ntishobora kuguheba, ntishobora kugutererana no mu kantu na gatoya. Ariko umutima wawe uba udatuje, uguteza impanuka nyinshi z'ubundi burwayi. Nakindi Imana cyayitumye iturungikira umwana wayo, ngo yamurungitse kuremesha abagandaye muri Siyoni. Ushobora kuba muri iki gitondo ugandariye igikundiro cyawe, ushobora kuba ugandariye ubutunzi bwawe, ushobora kuba ugandariye amahoro yawe.
reka uyu mwanya umukama kwambika urugori ahari umunyota. Imana izi kuza igasanga umwana w'umuntu aho yakubitikiririkiye, aho yababarijwe, aho yasuzugurikiye, ikamuhoza iyo mibabaro yose. Imana yigeze gusanga Hana niyo gusanga. Imana yahaye Samuel Hana niyo Mana yo guha urubyaro rutangaje. Ngo yandungitse kuremesha abagandaye muri Siyoni, kubambika urugori ahari umunyota, kubasiga amavuta y'akanyamuneza, aho bogandaye bambara umutamana w'ubona inazo, aho botunuye umutima bambara umutamana w'umunezero. Muze dusenge muri iki gitondo, muze dusenge muri uyu muturuturu, muze mudusengere muri isezerano rishasha. Imana itwambura igisuzuguro, Imana twambura agacinyitso, Imana turenganure, Imana dukure ku mwuka w'ubugwayi uherekwa. Kwa amayibobo kandi turi basamurago, turi abana b'ubwami, turi ambasaderi b'ijuru, ariko turushizaho kugaragara nk'abakigandara, turushizaho kugaragara nk'abaherewe. Ngo tuzoheza turonke izina rivuga ngo turi ibiti, turi imimanda y'ubutungane, turi umurima wateragiwe n'umukama kugira ngo yerekane ubundi nahazwa ubwiwe. Ngibi byatugiye guhagurukira gukora muri iyi weekend. Umwe wese ku giti ciwe, umwe wese mu buzima bwiwe, umwe wese mu rugo rwiwe, umwe wese mu muryango wiwe. Ngibi kanura maremare ubwira Imana uti yagamuhaye umusabyi wawe aguteze yombi. Tugiye gusanura imisaka ya kera, tugiye kuvyura ibyasenyutse ahambere aho, tugiye kongera kubaka ibisagara byari byarayogeye, tugiye gusanura ibyari byarasenyutse kuvana kera na rindi, mu mpande zose z'ubuzima, mu mibereho. Umusakuri busanure sindawutse, ibyari byarasenyutse uri bubyure simbitse, ariko umutima wawe wegurira Imana, ubuzima bwawe bwegurira Imana. Iki gitondo ubwira uti ndi uwawe, ngo mugenze nk'uko ushaka. Imana irabishoboye, Imana irabikora. Kandi Imana yakubwira ngo abanyamahanga bazoguma aho bari baherereye, ariko ibisagara byawe byari byarayogeye nzobikuragaruriza. Ngo abanyamahanga bazoragira ibitungwa bito bito byawe, abana n'abanyamahanga bakore mu mirima yanyu no mu mizabibu yanyu. Ngo ariko mweho muzokwitwa abahereza nk'uko ab'umukama. Ngo bazobita abasuku b'Imana yacu, muzorya amatungo y'amakungu, muhimbagwe n'ibyahora bigize iteka ryayo. Iki ni kuwakubabaje azokubona tangara, uwagutaye azokubona teterwe, uwagutunuje azokubona agahinda kagaruke kuri we. Ngo aho mwari mwarateterewe muzotorana kabiri, aho bari bagize isoni, aho mwari mwagize isoni muzovuza impundu mu kubona intoranwa yanyu bwite Imana igiye kubaha.
nicyo gituma muzatorana kabiri mu gihugu cyanyu kandi muronka akanyamuneza kamaho. Amina. Unkako jewe umukama nkunda ingingo nkanka ubusuma n'akarenganyo. Irindi ubusuma, wirinde akarenganyo, ukunda itegeko rya rudasumbwa. Ndahembera ibikorwa byabo nkurikije ukuri. Nicyo Dawudi yavuze muri Zaburi ya 18 ngo umukama arabye ubutonganuke bw'ibiganza byawe n'ubutonganuke bw'umutima wa Dawudi w'indani waramereye. Muze dusangira akanyamuneza nk'abana b'Imana. Muze dusangire ubu bushobozi mukomoka mu jambo rya rudasumbwa. Imana igiye kuza kubana natwe. N'ubundi ntiyari kure yacu, ariko kubera guteterwa n'ibyaha dukora twisanga turi inyuma y'uruhongore. None rero iki gitondo ninahaza Imana, ushimira Imana kuri muzima. Iki gitondo Imana iguteture mu makuba y'ubwoko bwose. Iki gitondo witondere ibyagezwe by'umukama bitagutandukanya. Uyu muturuturu witondere itegeko rya rudasumbwa, umurozi umukugwe ko mu izina rya Yesu Kristo. Ntacyo uzoburira mu maboko y'umukama. Iki gitondo kugwa k'umuvumo n'umugayo, igisuzuguro kiguhunge. Ineza y'umukama ibe ku buzima bwawe. Uguruza umuryango mwiza mu mutima wawe. Uguruza umugwiza mu biganza byawe. Uguruza igikundiro mu ruhanga rwawe. Uguruza ineza y'Imana mu buzima bwawe. Ugenda udasabye Imana ubwenge, kuko mu gihe cy'ishavu, mu gihe cy'imibabaro, mu gihe cy'amakuba, Imana ibirika iriga uko ibigenza kugira ngo igutabare. Ntuhendwe n'ibiguhangayikishije. Ntuhendwe n'ibiguhangayikishije. Ndi mu magorwa nambaza wewe, ndi mu mahirwe ngahaya wewe, soko ry'ibyiza, soko ry'inema, ndaje mukama nyakira. Ibihe byose nzokwirukira Mana, kuko ndi uwawe mukama Yesu.
kukengurukira cyane mukama kuri iyi ngabire idasanzwe y'ubuzima waduhaye ubwoko bwawe. Nushimirwe, nuninazwe, nuhezagirwe kubw'uyu mwuka w'abazima no kubw'uyu munsi mushasha uduhaye. Uko turi kose, uko tumeze kose, duteture twebwe ubwoko bwawe mukama. Tunezereze twebwe abasuku bawe mukama. Tuburanire twebwe ibibondo byawe. Iyo twibutse ko tugufise, tunezererwa ubuzima tubayemo tudashingiye ku bidukikije. Hari icyo wakora ubuzima bwacu bukaba bwiza. Hari icyo wakora ingo zacu zigasubirana. Hari icyo wakora igihugu cyacu kikamera neza. Hari icyo wakora abagusenga bose bakanezerwa. Uhabwe icyubahiro mu buzima bwacu. Iki gitondo tukubyukaniye amagara make yacu, tukubyukaniye abagwayi. Iturinze kubadondora amazina, nta nuko turinze kudondora imisozi ibanamiye cyangwa ubugwayi bagwaye, ariko bera hose icyarimwe, kuko ubwo ni ubumana bwawe bwigaragaza mu mwana w'umuntu. Bera hose icyarimwe ukize, bera hose icyarimwe ubohore, bera hose icyarimwe utabare. Nezereza ubuzima bwacu bukure mu itanure y'umuriro no mu kiyaga cy'ibigeragezo. Dutandukanye n'icyitwa inabi, kuko nicyo cyakweza umurozi ku buzima bwacu. Dutandukanye n'icyitwa icyonyi cyangiriza ubuzima bwacu mukama, bikanga ko hari icyo twokabaka. Nimba biva ku byaha byacu turabyihanye, nimba biva ku byaha by'igisokuru turemeza ko nabo babyishyuye mu gihe cy'ugupfa. Tugirire ikigongo dutandukanye nabyo. Turakwiyeguriye ku bwoko bwawe, turakwiyeguriye ko abana bawe. Twitwikirije amaraso meza ya Yesu Kristo umunsi ngo utwerere utubere mwiza. Uyu munsi nutubere uw'amata n'ubuki. Uyu munsi utubere ukunezerwa n'ubuzima. Uyu munsi utubere ukuzura n'isezerano twasezeraniye nawe udasumba. Kama Yesu we muzima mu buzima bwacu, uganze kandi usabwe, ubohore kandi ukize, utunge kandi utunganye ibijyanye n'imibereho yacu. Mutima w'Imana umwigisha, komereza hanyene. Dusengera unimini itagira ukwingana, kugira ngo data yumve kurira kwacu ubwami bw'iwe buzane kuri isi tunezerwe. Turinde kubabara. Ngwino uganze muri twebwe uko waganje mu batumu bwa mbere bagakora ibikomeye. Kaza urakaza neza ingo zari zangiritse uzihe amahoro. Ababundabunda ubahe guhagarara bemye mu izina rya Yesu Kristo. Abarusha barihurira abagowe, ubagwazagwaze, mushe kubatungisha.
imivumo y'ubwoko bwose mana mutima mweranda kuko igihe waza ku isi yagize ishusho tubohora ibisokuru bibi by'ubwoko bwose biduteza ubukene n'inyatsi n'amagara make tubohore ko umwuka w'ugukenyuka turasa uruhombo turasa amananiza turasa amaganya turasa ukugwa mu minwe y'abangushi turasa ukugendana n'indyarya twakiriye ubutware ubuyobozi n'ubushobozi bukomoka mu ijuru kubw'abo mana mutima mweranda uganje muri twebwe amen amen aleluya ndasengeye abihebye bose ngo mukama abaremeshe kandi abahe iby'imitima yabo itaka ndasengeye abantu bananijwe n'amafagitire atandukanye yo kwa muganga cyane cyane ndasengeye ababyeyi munanijwe n'urubyaro ndasengeye ababyeyi bananijwe no kubura urubyaro ndasengeye abakobwa bananijwe no guteba kurongorwa ndasengeye abahungu bananijwe no guteba kurongora canke kuronga imibereho myiza mukama n'ubugururire ibihe byiza byo kunezerwa uzobukoze kuri uyu munsi w'icumi niwo munsi wadadaje umutima wa Farawo ukongera kuba n'umunsi wadadaje umutima wa Labani. urakoze ko bikorera ubuntu bwawe mana mutima mweranda urakoze ko twaguhanga ugume udutakira urakoze ko uje kuri vora y'ubuzima bwacu kandi byari byarankiritse bigiye guhinduka mu izina rya Yesu Kristo amen amen aleluya Imana nyina amahoro twishimire twese itunezereze iturinde kubabara twagurira imbibe iduhe kuramba no kuranirwa uyu munsi mwererwe mu byo mukora byose amen amahoro ya Kristo agaze muri twebwe amen.